September nili ningani ane BJ Zaute official channel clear to high in rang and chibai Nehkam Jamhao ruong mu anitah limta inrinia asam sunga acheng na ina in thok melkhrit lohan Thusuok ka anthat nunga arung vadunga anpe Nehkam Jamhao arung chu khachen jong mu zo lowa nungin voisun khan mu anitah Chanchinthar chanahin Nehkam arung hi police han an bui puilai tak ani ri theidan dingin Nehkam Jamhao hi Thadou in pi minga Michael lamza thang nungzuya meitei haile inrem na thu shrila infal phairo ma lut vekha ani chun ama thatu nidinga ringla mi paruk hai an man tabok ani India government le Manipur Thlangram Helpol SOO group KNO UPF han suspension of operation cho kumkhat sung pot seinok dingin inrem na agreement an lo neita hi chungchanga hin report ei dong thei chincho voisun khan New Delhi muna KNO UPF le India government in SOO chungchanga in bigna anei angin suspension of operation cho kumkhat sung pot seidingin rem an lo ti thlangta suspension of operation SOO hi limta kumsang ni panga thlajing ni khat nia KNO UPF le Government of India chun Government of Manipur han tripartite SOO agreement nei rem alo ti thlangkha ania kumsang ni pari thlajing ni som ni pani nia in thok mangtran alo ni tabok ani hi rem ti thlangna agreement agreed ground rules cho sim that nok na dinga rem an ti thlangna angin kumsang ni som ni pali February ni som ni paku chen kha pot sei alo ne limta kumsang ni som ni pathum May ni thumnia in thok Manipur sunga ralbui talayin agreed ground rules hi ennon nale sim thatna hingang hin nei ane KNO le UPF le an thurul puihan ralbui an sim noding India dan pui constitution dan taphot an zuiding Manipur ram territorial integrity anin zading Manipur ram an sukoi thainoding ti in India constitution dan pui noya ahun izirin political statement theina dingin KNO UPF haile tripartite dialogue neya agreement simnok ning ate ti in anlo hril thlangkha ani tuta tuma agreement sima hai laya mipui hrit china Thusuok antar lang hai cho KNO le UPF le anthurul puihan organization dang ram sunga mi annole ramdang organization khomni hai sin injomna annei theino ding KNO le UPF le anthlop puihan security force hai chunga ambush sniping annole thina thlung theidingin kut anin lekno ding chun mi pui wan thlang civil mi chunga nunrong le tharum anin su no ding KNO le UPF han inremna thuthlung sima hi anbo si no chun security force army Assam Rifle Central Arms Police Force chun State Force han KNO le UPF hai chunga operation an tho theino ding kut an thlak theino ding hing hai pau hi Thusuok antar lang hai cho ani Kuki Zo Council le SOO group KNO UPF hai le anin big na chungchanga Home Affairs Ministry Thusuok sim report tu ti big lovin mi povin an tho theina ding in Kuki Zo Council chun National Highway through Lamlin Hong Annumta ti in Home Affairs Ministry MHA in Thusuok asim hi thutluk na sim na dinga hin ni mani zat KZC le MHA hai cho New Delhi huna in big na an nei nungin an sim theita ani National Highway Lamlina boina ingkhom asuk no na dingin security force hai le thangla thlang ningate ti chu KZC in apompui chun voisun khan New Delhi muna MHA Manipur government le KNO UPF han suspension of operation SOO nuya ground rules ennonna le sim thatna annei angin kumkhat sunga dingin SOO cho pot sei ani nokta ti in MHA Thusuokin ashril group rules athara an sim hai cho hungsuklangai te Manipur territorial integrity umding le Manipur sunga inrem na le mungna theina dinga solution thatak nei ding boizul na home chin sunga designated game pasari hai cho mundanga sondok ding designated game suklom ding ral thum le mangru hai cho CRPF BSF game anai na mun pakhat taka silut ding SO group a thang hai mitin thataka suiching na nei ding ramdang mi foreign mi anlo ani chun
tirsuk ding ti hai hi KNO le UPF han an pompui SOO agreement nuya ground rules hai hi bosit ani le ni no en kai tu dingin joint monitoring group pakhat indinding dan bosit hai cho shemna nataka pek ding ti hai hi MHA Thusuokin atar lang hai cho anne meite hai relief camp haya ding fan faruga hai thataka suisuk ding in Manipur Pradesh Congress Committee han annor ralboi leya munran rana in thok meite raljam hai na moirang relief camp fundinga sum faruk cho anrang thei anga suk felding in Manipur Pradesh Congress Committee MPCC in authority high koma in tirna apek Zanita Infal Congress Bawan Huna Press Media Haima MPCC Vice President Hariswar Goswami in Fan Faruk Ani na chunga alung oino thu ashil Punjaba tuilin layin mi somthum pasare singna chan anumta tuilin ngirmun zulting apan pei mishim noi thum le singli le sanga chung han har satna na men lo antuk bule vai mim hai chingna noi khat le sang somli parit phailo wa mong hai cho asuk sit wong ina ran an vai sa hai khom asang telin an thi pha ta bok ani tuilin ngir mun he zolting apan pe lein in chuk lai naw pang hai ngai tu na in chuk na run school hai cho tu ta thlani sari chen kharding in Punjab sarkarin an ritir Punjab Governor Gulab Chan in tuilin na mun hai kan na nein situk mi pui hai le in big na an nein Union Agriculture Ministry Siraf Singh Chauhan khoma tuilin leya situk na chungchanga Punjab Chief Minister Bawan Men cho in big puin losin tho hai thang puina losin tho hai thang puina dinga ma lak dan ding hril hlang na an nei le tu ta tum chu Chanchinthar hi ei nei thlom poka Manipur meitei hai le ei ni zonau hai ei boina chungchanga ingtinam ei malak dan le Manipur ei boina hi meitei hai le separate administration mania rowin rel na hi ingtinam ayum peding ti hi hril hlang na toy ti nei kahang no ma chulein Manipur meitei le ei boina thua ngai dan hril hlang na nei eite nangkhom ingai dan komena hunghril verole meitei hain zonau hai that chimit tumin nasatakin ma anlaka anthem phak tapot cho mihrim soisak angkhom nilovin moilo takle nun rong takin thiltirdak soisakin an mi soisak kha ani kha mun khadai khom thei tanoding tilein SA mania rowin relna eingit anitah mania rowin relna nei thei ding chun amasa takin em apoi mo ai ti chun Manipur government noya political partisan rana MLA hai Manipur gofa in thokin annina anchan nga matul Manipur gof noya sarkar sin nei po hain anin ban ngam atul chun hi thil SA aingi nalein SO hai khoma nasataka malak nading an nei ingai hi anthol dewa ai ngai hai chu anne ingai vedan komena hril hlang thei ani Manipura ai thil ngit hi lotling ai lan ringam ai thui tu hai malak na hi te ingchenam an phak ta a ai phak chin hi mi pui hri da apung lang ani peyam pasal tha tam tak ramta dinga singna lo chan hai khan andam laya an thil tum tak meite hai le ashana rowin rel na nei ding ti kha an ngai tu na le an thil tum tak an thi pui ani kha an thi sen lung na phai wang hai rut khom ding chawa mo an lowin hlan ti thei ding in a umta le commenting hril sun zo mai ti wo